dan dapat nak kenal. Mending Syahmat. Ikut. Anjing geus apes di wae. Cek aing ge ulah kaduaan eta. Kira mana ngomong kitu? Tadi Kan mana nu ngajak lagi? oh pokok Ka mana tuh ayeuna? lempangan weh. Lompangan ka mana? Yep weh. Waniannya si Pian yang si Cecep kan bau tuh bau anjing buatkan kena ih ay komek mah anjing Baik udah undinya. masih ya weh Baik udah. buru baru anjing nyawa cayan modal ganeng bisa teh ganeng Aing lagi ngomong. langsung Acan action. action Bawa. action Atuh udah dua. Anu mah nih. ganeng bisa ganeng buru atuh pelong-pelong itu dia itu lihat oh action Atuh udah ada dua aneh sama preman. Terus ya mau mere atuh. Anjing. Action. Nah, anjing gandeng atuh. Goceng. Action. Anjing. Manis kenanya. Pulang. Atuh loh kita. Mau aja gitu tuh. Terlatih terbuka. Aing ji. Bener nih Pak. Bener atuh asal bensinan. Gampang kan bensinan. Ji itu. Mana motor mana kuncinya? Anjing. Action. Ya, bensinan. Kita ulang wae. Yang dia ngomongnya, ya kenalan kenapa langsung. Kalau jadi bejar jujur. Action. 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 Bila copot. Action. Ya, kan? Ulang. Ulang wae mana ya? Atuh nanti